Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Umudepite Charles Ngondo wera wo muri Kenya mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane yanasuye mu murwa mukuru Nairobi n'abantu bitwaje imbunda bari kuri moto itapfa. Uyu depite Charles wera wari uhagarariye akarere ka Agaseke mu burengerazuba bwa Kenya mu nteko ishinga amategeko yarashwe hagana mu masaha moya n'igice z'umugoroba ku isaha yaho n'abantu bitwaje imbunda bamukurikiranaga bari kuri moto nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru byo muri Kenya. Umwe mu bantu bitwaje imbunda yavuye kuri moto maze arasa we yaramwegereye nk'uko byatangajwe na Citizen TV. Umushoferi we yarokotse iraswa. Wera yari umwe mu bayoboke b'ishyaka ODM ritavuga n'ubutegetsi muri Kenya riyobowe n'umunyapolitiki w'inararibonye Raila Odinga watsinzwe na William Ruto mu matora aheruka 2022. Polisi ya Kenya yatangaje ko ikiri mu iperereza kuri icyo gitero ndetse abihishe inyuma yacyo ntibaratangaza kuko batarafatwa. Depite Wera yari kumwe n'undi mugabo n'umushoferi mu modoka ye bivuga ko bamwihutanye ku bitaro bya Nairobi Hospital kuhagera yitabye Imana. Polisi ya Kenya yatangaje ko bigaragara ubwicanyi kuri uyu mudepite ngo bwari bwateguye kandi bigaragaye ko bari basanzwe bamugenda ngo bamwice. Bene wabo banye kugendera babwiye ibinyamakuru bya Kenya ko Depite Wera yari asanzwe aterwa ubwoba n'abantu bamubwiraga ko azicwa kandi ko bari baratanze ikirego cyo kwishinganisha kuri polisi mu rwego rushinzwe iperereza. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko Depite Wera mu mezi abiri ashize yatangaje ko mu gace atuyemo hari abantu atazi bakunze kuza guteza umutekano muke ndetse no kurogoya ibikorwa byose yabaga yagiyemo. Avuga ko mu bigaragara ari abantu bashaka kuzamwica. Depite Ngondo Wera yarerutse gutabaza avuga ko mu gace ka Nyatindo mu burasirazuba aherutse kujya gutabara habaye ibyago mu bandaraza atera abantu hejuru. Umuhango wo gushyingura ugenda nabi agaha inzego z'umutekano zitagira icyo zikora ku bikorwa by'urugomo nk'urwo. Uyu mugabo yarutse avuga ko bwadukaga imvura yagiye gushyingura atashye yasanze umuhanda anyuramo bawufunze atabarwa n'abashinzwe umutekano we bari bajyanye. Nubwo yavuze ko gutaka kwe ntawe kwitayeho, bukeye bwaho Depite Ngondo Wera ngo yagiye gutabara ahandi hantu muri ako gace hageze nabwo abantu banga ko agira icyo avuga ubwo basaga n'abashaka kumugirira nabi. Nabwo inzego z'umutekano zabirengejeho uruhu rw'amazi. Mu byumweru bibiri ishize umudepite yari yatangaje ko bateza imvura aho agiye hose baba bashaka ko abantu barwana bakabona uko bamurasa bakamwica. Nta kigaragazwa cyaba cyatumye intumwa Rwanda irasirwa mu mujyi wa Nairobi rwagati ikabura na gitabara muri abo kanya ko kuraswa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushinja u Rwanda umugambi wo gushaka gutera igihugu cye. Yavuze ko afite ibimenyetso by'uko ruzabikora rwitwaje abantu bahunze igihugu nyuma yo kugira uruhare muri coup d'etat 2015. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na France 24 cyagarukaga ku mutekano w'uburasirazuba bwa Kongo. Ndayishimiye yavuze ko nyuma y'ibiganiro bimaze iminsi bikorwa n'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo bigizwe uruhare na Amerika n'ubuhuza bwa Qatar buri wese azi ikibazo gihari kandi ko ari icyizere ko amahoro azaboneka. Ati bitari ibyo ngo ibintu bimeze nabi. Ndayishimiye yavuze ko hakiri ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rushaka gutera igihugu cye nubwo rwo rukomeje kubihakana. Ati dufite amakuru tuzi gahunda y'u Rwanda kandi dufite ibimenyetso. Ibyo bimenyetso bishingiye kuba rugifite abantu bagize uruhare mu mugambi wa coup d'etat 2015 rurashaka kuyifashisha nk'uko rwifashije M23 muri Kongo ruvuga ko ari abanyekongo. Umugambi wabo ni ukuyifashisha ruvuga ko ari abarundi mu gihe mu by'ukuri ruzaba ari u Rwanda. Ndayishimiye yavuze ko ibyo bimuteye impungenge gusa mu uko intambara ishobora guhagarara muri Kongo bishobora kuzagura u Rwanda kugira ngo rubashe gutera u Burundi. Perezida w'Uburundi yavuze ko u Rwanda rushaka kwihisha inyuma y'umutwe wa Itabara ngo rwanagize uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byibasiye u Burundi mu bihe bitandukanye. Ariyo mpamvu igihugu cye gikomeje kuba maso. Yavuze ko hashize igihe kinini atavugana na Perezida Paul Kagame kuko ubwo aheruka kuvugana hari mu biganiro byo gushakira amahoro Kongo kandi icyo gihe ngo yamwijeje ko abo bantu bazashyikirizwa ubutabera bw'u Burundi. Muri Gashyantare umwaka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda yabwiye ibitangazamakuru byo muri icyo gihugu ko Burundi aribwo bufite umugambi wo gutera u Rwanda ndetse ko byanarenze kuba mu mvugo bikanatangira kugeragezwa. Icyo gihe Abarundi bohereje abasirikare kurwanira ingabo za Kongo kurwanya M23 binajyanye no kurwanya u Rwanda ndetse hari imvugo zo kurwanya u Rwanda. Izo mvugo avuga zo gushaka gutera u Rwanda ntabwo zitangaje. Burundi bwashyize imbaraga hamwe na Kongo bwiyemeza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bunakusanya imitwe irimo FDLR na Wazalendo kugira ngo bafashe muri uwo mugambi. Nubwo Ndayishimiye yavuze ibi ngibi hashize igihe abategetsi b'ibihugu byombi bahura bakaganira ku buryo bwo guhosha umwuka mubi hagati y'impande zombi. Muri Werurwe Nduhungire yaravuze ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane no kumvikana mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi bo mu bihugu byombi. Abo bantu bakekwaho kugira uruhare mu mugambi wo coup d'etat wo gushagurika ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye 2015 u Rwanda rwakunze kuvuga ko rudashobora gutanga abo bantu kuko byaba binyuranye n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Rwasinye amasezerano n'umuryango w'abibumbye avuga ko iyo wakiriye umuntu avuga ko ahunze utamusubiza iwabo cyane iyo Loni yamuhaye ibyangombwa byemera ko ari impunzi. Ruvuga ko rwohereje abo bantu rwaba rwishe nkana amasezerano rwasinye kandi nta kindi gihugu cyabikora. Leta y'u Burundi mu myaka yashize yashyikirije u Rwanda urutonde rw'abantu ivuga ko gushyikirizwa abo bantu ari kimwe mu bizatuma umubano w'ibihugu byombi wongera kumira neza. Mu gihe u Rwanda ruvuga ko rudashobora kubasubiza u Burundi igishoboka no gushaka ibindi bihugu byabakira. Nasimbukiye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitswe Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo Kinshasa yatangaje ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabye leta y'iki gihugu gukuraho Joseph Kabila ubudahangarwa kugira ngo bumukurikirane
ku byaha yavuze birimo ubwicanyi n'ubugambanyi. Uruhande rwa Kabila wahoze ari perezida wa Kongo ntacyo ruratangaza. Kabila usanzwe ari umusenateri ubuzima bwose nk'uko biteganywa kuba abaye perezida wa Kongo, mu kwezi gushize ubucamanza bwatangaje ifatirwa ry'imitungo ye ubwo byavuga ko yagarutse muri Kongo akagigoma hagenzurwa M23. Nta gihamya cyemeje neza ko yagiyeyo cyangwa se aho ari ubu. Mu itangazo ryo kuwa gatatu nk'uko Radio Okapi yabyanditse, Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba yavuze ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabye Sena kwambara Kabila ubudahangarwa nka senateri kugira ngo bushobore kumukurikirana. Yavuze ko ubwo bushinjacyaha bufite ibimenyetso simusiga ku bugambanyi, ubwicanyi, kuba umutwe wigometse, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha avuga ko bibera mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo. Joseph Kabila nta kiravuga kuri ibi byaha bikomeye Mutamba yavuze ko ashinjwa. Muri Gashyantare umwaka perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi yavuze ko Kabila ariwe muntu nyawuri inyuma y'ibi byose, amushinja gufasha M23 mu kumusubiza muri Werurwe. Kabila yabwiye abanyamakuru muri Afurika y'Epfo ati iyo bafatanije M23 ibintu byari kuba bitandukanye cyane nuko bimeze uku nguku. Abashyigikiye Joseph Kabila muri Kongo bashinja leta ko imaze igihe ikora ibikorwa birimo gufatira imitungo ye mu gihugu no kwibasira bamwe mu ishyaka rye. Kabila w'imyaka 53 yategetse Kongo imyaka 18 kuva 2001 ubwo yari afite imyaka 29 yonyine, nyuma y'uko se umubyara Rwanda zire Kabila yaramaze kwicwa arashwe. Mu buryo buzwi Kabila yiruka muri Kongo mu kuboza kwa 2023 ubwo havaga mbere y'amatora. Umuvugizi we Baribaranzi yimbi yatangaje kenshi ko Kabila avuye muri Kongo ku mpamvu z'amasomo muri Afurika y'Epfo. Ibikorwa byo hanze ya Kongo byakomeje gutera inkeke ubutegetsi bwa Tshisekedi kugeza ashinje Kabila ko ariwe uri inyuma y'inkeke amaze M23 na Colonel Nanga wigeze kuba umuntu hafi cyane ya Kabila. Mu kiganiro Colonel Nanga yagiranye n'itangazamakuru Gutera cyo mu Bwongereza yavuze ko iryo rya M23 rizakomeza kurwana nubwo hasi mu itangazo ry'amahame hagati ya Kongo n'u Rwanda i Washington kugeza perezida Tshisekedi agiye cyangwa se yeguye. Ati tugomba kuzirikana igitekerezo cy'abanyekongo, ati abanyekongo ntibashaka kumva ijambo guhagarika intambara, atari ukubera ko bashaka intambara ahubwo nuko batagishaka kubona Tshisekedi ku butegetsi. Colonel Nanga yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwirinda amagambo amwe n'amwe, ati ntibakunda kumva amagambo nk'imishyikirano, ntabwo bakunda kumva uvuga kuva mu mujyi n'uyu kwabo cyangwa se kwacu. Colonel Nanga ngo ari wahinduye umwambaro wa gisirikare yambaye ikoti muri icyo kiganiro agiranye n'ikinyamakuru The Telegraph. Yagereranyije Tshisekedi n'umuhanuzi wo muri Bibiliya witwaga Yona, avuga ko nava ku butegetsi aribwo guhagarika imirwano kwasabwe na Trump kuzashoboka. Ati Yona niwe wabaye nyirabayazana w'umuhengeri kandi nyuma yo kujugunywa mu mazi nabwo umuhengeri watuje. Ati Tshisekedi niyo nawe muri Kongo, umunsi tuzamukuraho imirwano izahagarara kandi amahoro azaza. Ibyo biravugwa mu gihe kandi M23 uherutse guhura na leta ya Kongo mu biganiro bya mbere imbonankubone muri Katari. Benshi baketse ko ari intambwe iganisha guhagarika imirwano imaze imyaka hafi 5 mu burasirazuba bw'igihugu. Nyuma ariko abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa babona ko igihugu n'u Rwanda bikwiye kwifatanya mu gukemura ibangamiye umutekano ku mipaka yabyo. Abanyapolitiki barimo Joseph Kabila Kabange, Martin Fayulu, Moise Katumbi na Delice Sanga batanze ubutumwa mu gihe leta z'ubumwe za Amerika na Katari bikomeje gufasha ibihugu mu gukemura amakimbirane bifitanye. Bavuze ko kwemera impungenge z'u Rwanda na Kongo kubangamiye umutekano wabyo ku mipaka byafasha mu kubishakisha ndetse no kubirwanya. Kabila na bagenzi be batiduhamya ko kwemera impungenge z'umutekano za Kongo n'u Rwanda ku mupaka byatuma haba ubufatanye bw'inzego z'umutekano mu gutabura ndetse no kurwanya ikibazo kibangamiye impande zombi. Bagaragaje kandi ko buri gihugu gikwiye kwirinda kwifashisha imitwe yitwaje intwaro gihungabanya umutekano w'ikindi kuko bishobora kubangamira amahoro mu karere kose. U Rwanda rushinja ingabo za Kongo gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR umaze imyaka myinshi ufite umugambi wo kurungabanyiriza umutekano zikaba ubufasha burimo intwaro n'imyitozo ya gisirikare. Rwasobanuye ko kuva 2018 FDLR yarugabye ibitero bigera kuri 20 biba ngombwa ko rushyira ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo kurinda umutekano n'abanyarwanda n'imitungo yabo. Nubwo ingabo za Kongo zikorana na FDLR nazo zemeza ko uyu mutwe wagize uruhare rukomeye mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'abanyekongo kuva washingwa. Umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Sylvain Ekenge muri Mata umwaka ushize yaravuze ati murenga miliyoni 10 bishwe mu myaka ishize FDLR ifite ijanisha rinini mu guteza impfu hariya. Kongo nayo ishinja u Rwanda gufasha M23 igenzura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, gusa rwabihakanye kenshi rugaragaza ko ibirego bigamije kuyobya uburari. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikira muri Uganda abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika baritswe urubanza rwa Dr Kiza Besigye urwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni muri Uganda rwimuriwe mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa gatanu. Bwana Besigye yakurikiranwe ubugambanyi ku gihugu no gushagurika ubutegetsi akoresheje imbaraga. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko abanyamategeko bunganira Besigye mugenzi we Haji Rutare bari mu Munyakinyakazi Marita Karubu bari mu rukiko kuwa gatatu ubwo urubanza rwimurirwa tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu. Ubushinjacyaha bwashinja abunganira abagabo bombi gutinza nkana uburyo bwo kugera ku bimenyetso mu byaha bamushinja. Abunganizi bakiza Besigye na Rutare bashinja abashinjacyaha guseta ibirenge muri iyi dosiye no gukerereza urubanza nkana kuko ubona nta bushake bufite bwo kurangiza kwegeranya ibimenyetso bishinja umugabo n'ibibishinjura. Hanyuma ari kuwitwa Geoffrey Mugisha umunyankuru usanzwe acuruza muri Munyonyo mu karere ka Kiso muri Uganda nawe afungiye muri gereza yaruzira kurikira no gusakaza amashusho ku mbuga nkoranyambaga atuka
atesha agaciro umwami wa Buganda kaba Ronald Muwenda Mutebi wa kabiri. Uyu mugabo w'imyaka 25 muri ayo mashusho ikinyamakuru Daily Mutaki yasubiramo avuga ko nta Muganda, ni ukuvuga ubwoko bw'Abaganda ugira ubwenge bwo kuba yategeka ku mwami Uganda ari Perezida Museveni urekane na bakabaka baba bacyatsa gusa. Bwana Mugisha mu rukiko avuga ko atavuze amagambo agamije kugaragaza urwango ku mwami wa Buganda ngo yabitewe n'uburakari bwo bari bamubwiye ko mu bwoko bw'Abanyarwanda kwiye gusubira mu gihugu cye cy'amavuko u Rwanda, nawe agasubiza ko ubwoko bw'Abaganda nta kigenda cyabwo. Uyu mugabo mu rukiko yumvikana asaba imbabazi umwami wa Buganda, Perezida Museveni ndetse n'abandi bantu bose babajwe n'ubwo butumwa, ariko umushinjacyaha we yasabye ko afungwa kuko atagaragaza ko yemera icyaha ndetse no kwicuza, ahubwo asobanura ko ibyo yavuze ngo byari ngombwa ko bivuga kandi akurikiranweho amagambo y'urwango. Nsoze mabwira ko kera kabaye nyuma y'ibiganiro byamaze amezi menshi Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize umukono ku masezerano y'ikoreshwa ry'umutungo kamere wa Ukraine nk'imwe mu ngamba zigamije kurangiza intambara iri guhuza icyo gihugu n'Uburusiya ndetse no kuzongera kubaka icyo gihugu cyasenywe n'iyo ntambara. Ingingo zigize aya masezerano ntabwo zashyizwe ahagaragara, gusa amakuru yavuze ko Ukraine na Amerika bizashyiraho ikigega gihuriweho n'ibihugu byombi aho umutungo ukirimo uzajya ukoreshwa mu ishoramari ry'ibihugu byombi. Amakuru yavuze ko Amerika yemeye byinshi mu byifuzo bya Ukraine kuri iyi ngingo, birimo ko ishoramari rizakorwa rizagira uruhare mu guteza imbere Ukraine ndetse no kongera kubaka igihugu cyasenyutse kubera intambara. Gusa hari ingingo ebyiri zikomeye zitaremeranywaho bikavuga ko zizakomeza kuganirwaho, izo zirimo ibijyanye n'inkunga Amerika yahaye Ukraine mu ntambara n'Uburusiya. Bikavuga ko Amerika yifuza ko Ukraine zishyira mu byo yahawe nk'umwenda, icyakora ngo Ukraine yabiteye utwatsi ivuga ko kuzishyura uwo mwenda byazatwara imyaka myinshi bikadindiza iterambere ry'icyo gihugu mu myaka irenga 70 iri imbere, bityo kifuza gusonerwa. Ku rundi ruhande Ukraine yagaragaje ko Amerika ishobora kungukira muri ayo masezerano binyuze mu kubyaza umusaruro umutungo kamere wa Ukraine. Ku ruhande rwa Amerika irifuza kubyaza umusaruro umutungo kamere wa Ukraine ubarirwa mu gaciro ka miliyari 11 by'amadolari. Bivuga ko nka Rare Earth Amerika yakuraga mu Bushinwa yifuza kuzazisimbuza iboneka muri Ukraine, cyane ko icyo gihugu nacyo gikungahaye kuri uwo mutungo. Indi ngingo itarumvikanwa n'impande zombi n'ijyanye n'inkunga gisirikare. Ukraine irifuza ko Amerika yishyigikira mu bya gisirikare, ingingo Trump yavuze ko idashoboka, uretse ko amakuru ava ko izakomeza kuganirwa mu bihe biri imbere. Minisitiri w'intebe wa Ukraine Denis Shmyhal yavuze ko iki gihugu kizabona inyungu nyinshi muri ayo masezerano kandi ko bizagifasha mu rugendo rwo kongera kwiyubaka no kubaka ibikorwa remezo by'icyo gihugu. Amakuru yavuze ko nubwo Amerika yanze kwizeza Ukraine umutekano mu buryo busesuye, izagira uruhare mu kurinda ubusugire bw'icyo gihugu kuko ibigo byinshi by'ubucuruzi byo muri icyo gihugu bizungukira muri ayo masezerano. Byitezwe ko nyuma yayo hazakurikiraho ibihe by'agahenge, cyane ko ibiganiro hagati ya Amerika n'Uburusiya nabyo ngo bikomeje kugenda neza. Ku musozo rero ngo ibintu bigeze, Israel yemeje ko yibasiwe n'inkongi ikomeye ku buryo byabaye ngombwa ko yitabaza amahanga ngo yifashe kuyizimya. Ibyo ni Ubutaliyani, Ubugereki, Chypre na Croatia. Ku wa gatatu iyo nkongi yari itarakomera cyane, ariko umuyaga wakomeje guhuha utuma igera mu bice byinshi by'amashyamba akikije umurwa mukuru Jerusalem. Abashinzwe ubutabazi no guhangana n'inkongi bagera ku 119 bari gukorana n'abandi bose bashoboka kugira ngo bayizimye, bityo bakumire ko yakwangiza byinshi harimo no guhitana abantu. Indege z'abazima z'amasaha 48 zimishagiza amazi aho bishoboka hose ngo zikumire ko irimo iby'umuriro bigera henshi. Ni indege z'ishami rishinzwe kurwanya inkongi ryitwa Air Squadron mu bice byitwa Canada Park na Mevo Hall niho iyo nkongi yatangiriye. Gusa polisi yavuze ko batabazi bamaze kwicubya bigaragara